Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilongki khubor bamenta kasngi. Haga khalai terik risau arhajar arpu arka parti UDP Ranikor constituency kala pelong ye kejingelang paitba akisnong konjoy haga badaki hajar ki paitba kilawan bansakhi haga ni kasngi. Haga ni kasngi bala pelong ye kejingelang kumba sauspa ane sanspa ngut ki dekhot ki bathamai kilawan ban penyesno barka UDP ki badai na ki wei part ki parti. Kabla tip syai baki dei naka NPP bar Kongres ki ban ai kejing kershan na kamta ke election haus nem arhajar arpulai. Shushu habaya kren berkilat pathai kubon na kaliang jungu MLE bat MDC ba Pius Marwen ulo ong ba kaden ke jingkermen shispa na ke shispa ba ke UDP Ranikor kan job biang ya ke election house nem arhajar arpulai. Karkum ke jing beteng jengki member kabawan ban penyesno na kapor syakapor. Maroba kapan mengkapan onani next presentation. Oh, segala. Partio, ini partio dong nara, parti kiri ode, asing Madam Mahari dongja kata taka. Sahabat, tak kita di mana manpujong. Demokrasi nak kalian parti ini anda apa senang menjual bi ni apalong yang meeting jong di South Lake senang berada berkan menjual bi cipak ikut di kumba pilayu di bagi layu dia lagi Kongresan jong parti NPP dan parti Kongres dan wan banyak dalam rengkat ini ketika election arhajar arpulai nak kalian kipit baru ketika polling station bahap lagi penjuai ke sibak waikut nak kalian kipit baru ketika por bahagian baru lagi nong lagi wiki parti kembang layu priang mentah lawan ayah kecil kesian kepada parti ini pai ya konsumsi hi berok koi karena ni kau kat ke bagi lek ya kecinggilang sa meeting aman lah kisno niyo berpriang ya ki riu mai ya ki wei ki parti benwan join sa parti gitu ni kecingile ko balong mata ko ngidon jikmen sispa penjob election aja